mme ba bokgotsi ga ra tla ka sepe fela re tlile go neelana ka dimpho jaaka o buile o itse borra dikutara le bomma dikutara. Moetlo wa rona ke charity. Our charity is our fuel. Mo re tsamayang le teng ga re lebale ko morago ko re tswang ko teng, mme ha nako e ntse ana re itse ke nako ya mariga, ke nako ya e go litsedidi ka teng. Re gopola bagolo ba rona ba ba re goditseng ka thata gore kana ba setse ko malapeng a rona, mme ga bana se ba se aparang, ga bana se ba se jang. Nna ke tswa ko Zaria 1004. Ke rata go bereka thata le borra dithuthuthu le bomme ba dithuthuthu. Mmereko o wa charity ra itse gore gone yanong botlhoki bo iphile matla. Nne ndi Vho Chivase ndi presidente ya club ino pfi Checkmate ino wanala fhano Mafikeng. Roda fhano namusi afhanoni roda ro kushumisana na khosi ri kho ḓo fha vhathu dzinguvo ngori ndi Maria. Zwino zwo Maria ri vha fha dzinguvo na zwiḽiwa uri vha ite ngorali. As the bikers, re dumela gore charity is very important. We don't give because we have more, but ra fana ka go thusa. Re lebogela ride with ka mehla le ka mehla jara ka jara e tlhotsi re ntsana re tshwaresana re le di-club tse fapaneng tsa mo Mafikeng re dirisana le ride with re tsamaisa ka diabelano tse di tshwana le dikobo dijo le yalo so re modimo mo re ntshitseng teng o tla ba re okeletsa. Tiro e diragalang ha ke ya ride with jaaka e le bonkgonne re bone gore re tle go ba thusa re ba etsetse re tsamaise tiro sentle. Tiro e ke go busetsa kgotsa go aroganya se re nang le sone. You are here mo Lokaleng go donate go fa batho ba tlhoki dikobo le grocery gore marigeng ano a ska ba utlwalela. Re mo khotleng ya Ramotshegare re leboga kgosi ya rona gore le tla gore re tle go fa batho ba gagwe dijo le dikobo gore mariga a ska ba utlwalela. Ke leboga gore le bone ba itumetse merafi. Ride with ale re inviteile OKK Bazika all the way from Throttle Addict in Ditsobotla la e bona mos re tlile mo re itumela thata a borre ba dithuthuthu ba di-bikers ba re ba bitsang di-bikers ba dira matshetsha iragalang. Di-bikers ke batho ba na le pelo e ntle, ke batho ba ba fang. Ha o bona monna scooter palame scooter o bo itse gore go na le lebaka wa go fa mongwe sengwe. O sontse re o heka lorato le o nang le lone bonnyane jo o nang le jone
ke sone se o bona re le ga yana re tlo go kgaogana se re nang le sone le lona ka kwana re itumela hela thata ebile re a leboga gore ba nne ba re bitsa le rona re tla go ha se re nang le sone. So se re se dirang se ke so se leng gore se mo mading re se dira jalo ngwaga le ngwaga jaanong re bone go le maleba go ema setlhopha sa Ride With jaaka se tlile go neelana ka dikobo se neelana ka dijo be re bona go le maleba go nna karolo ya tse tsotlhetse. Support ya rona ga yana melelwana jaaka o bona re le mo re tla go Botswana mo Gaborone you have rided more than 200 k's to come here re tla gona re etletsa ba ka le bone just last week ne ba tlodile ba tswa mo from different countries ba le go Botswana ka last week so ne ba ile go re etletsa le rona hela mo donation ya rona re donate ntlo last week jaaka le itse batho ba dikutara tle re ga re bua be re charge is our fuel or charge is our petrol so ra itumela thata hela gore re nna re ntse re tsweletse mo maitlamong a rona go thusa batho ka rona re thusa go ngole go hela ha go nang le pitso teng hela a ke ko South Africa a ke ko Zimbabwe a ke ko Namibia ra tsamahela ha rena le bokgoni ra tsamaya ke tswa ke le go Zaria ke ba etleditse ka sengwe se ke mari ga gone ano ke nako ya dikobo di a tlhokega bo dijo jalo le jalo so ke itumeletse letsatsi le gore gompieno re file motse wa mo Lokaleng sengwenyana ba tla re gopola ne re tlile mono re dirile letsatsi la rona re fane ka dimpho tse ne re tlile ka tsone dikobo le di food parcels ya ka setse ke tlhalositse mo motseng ono wa ga go se motshegare mo Lokaleng so ke tsa tšhono eno go leboga supporto e re kry-ileng from the sponsors tsa rona le di-bikers tsotlhe tse di tswang gaufi le kgakala ba ba tswang Botswana ba tlile gore supporta ba mo gae jalo le jalo ke leboga le maloko a Ride With MCC go ba re ba thusitse gore tiro ene e kgone go diragala gompieno go simologa ka tsatsi le ne re e rulaganya ka lona go tla go fitha mo letsatsi la gompieno e diragala molaetsa o ka o hamba golo hela ke gone gore ba nne ba re tseye gore batho ba dikuta ga se batho ba tlhokang tsebe batho ba dikuta tota ke batho hela ba lerato ga bana botswa tsebe kuri ka batho ba siameng tota ka bona re ntse ra ba ya. So we are here more South Africa today to support Ride With more their blanket run. So the blanket run also we know it's all about donating blankets for also the needy. So we need to make sure that batho ba futhumala. Ke itumetse thata le go tla ya gaetsho gore re be re bona di-bikers tsa rona tsa Mahikeng ba tla go diragatsa ka mokgwa ba diragatsang ka teng re ba leboga re baya letsogo mo godimo ga le lengwe re tiro e ba e dirileng ke ntle thata ekete ba ka tsamaya ba ntse ba abela botlhe mo metseng ka go farologana di-community ka go farologana ka gore botlhoki bo ko godimo mme se ba se dirileng gompieno ra leboga modimo ba tshegofatse modimo ba okeletse.